Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga bashinja inzego z'ibanze gukingira ikibaba abacukura amabuye y'agaciro mu bitare n'amashyamba mu buryo butemewe n'amategeko, bakanangiza ibidukikije kandi hari amabwiriza n'amategeko abibuza. Bamwe mu baturage bo muri aka gace bagomeza batangaza yuko bibabangamira cyane, by'umwihariko ko hari bamwe na bamwe banangirizwa n'ibihingwa byabo. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Umuseke, kigomeza gitangaza yuko bamwe mu baturage bo muri aka gace batakambira inzego zo hejuru z'ubuyobozi bwo muri aka karere, by'umwihariko biturutse nyine kuri iyi myatwarire idahwitse y'abayobozi b'inzego z'ibanze. Kenshi na kenshi leta y'u Rwanda imaze imyaka myinshi ikibura ndetse inihanangiriza bamwe mu baturage b'inzego z'ibanze bifashisha ububasha bafite, hanyuma bagakora ibitemewe n'amategeko. Biri mu bintu rero byagiye bitera impungenge, ahanini harimo nko kuba hari imitangire ya ruswa itandukanye yagiye igaragara hirya no hino mu gihugu, n'ubundi biturutse muri izi nzego z'ibanze no mu zindi gahunda za leta zitandukanye. Ibi byagiye bigaragara cyane, aho nyine abaturage bagiye bagaragaza ndetse bakanenga inzego z'ibanze muri iyi myitwarire twavuga ko idahwitse, aho nyine bitwaza ububasha bafite hanyuma bagakora ibitemewe n'amategeko, birimo gukingira ikibaba abakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'abakora ubundi bujura muri gahunda zitandukanye. Biri no mu bintu leta y'u Rwanda igomeza ishishikariza aba bayobozi kwitwararika, cyane ko ubifatiwemo abihanirwa n'amategeko mu buryo bw'intangarugero. Zino nce kandi zikunze kurangwamo ubujura butandukanye, aho abaturage bibasirwa ndetse n'ibikorwa remezo bitandukanye bikononekara biturutse ku myitwarire mibi y'aba bagabo, cyane cyane bano bayobozi b'inzego z'ibanze. Abaturage bo muri aka gace kandi bagomeza basaba ubuyobozi bw'inzego nkuru z'akarere kwita kuri iki kibazo bakagikemura bagihereye mu mizi, cyane yuko bano baturage babangamirwa cyane n'ubu butotezi bw'amabuye y'agaciro, cyane ko bamwe mu baturage bo muri aka gace bavuga yuko aya mabuye y'agaciro yagacukuwe mu buryo bwemewe n'amategeko, hanyuma akajya gutunganywa akabyara umusaruro akagira inyungu kuri rubanda nyamwinshi ndetse n'abaturage muri rusange. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu ayo umunsi natuyasoreje. Nimba uri mushyashya hano wisanze ni kuri Taifa Rwanda, gomeza udukurikirane umunsi ku wundi, ukomeze ukurikirane amakuru n'ibiganiro byacu. Nitwa Elize Taifa, ndabashimiye cyane. Imana ibarinde kandi ikomeze ibishimire.